Hei hi Akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya. Chief Minister Pilal do man Mizoram Sarkar noya document diklo manga family pension lamek te chu an mani do thu nge pekir turin ngen. Mishing manga sum dona do turin Oasis India chu an sai rang railway station na human trafficking interception project anon hong. Union Cabinet chu an cheng vebel chenno ikhat sing nile zanga senator semicon 2.0 pom. FIFA World Cup sani samne proximate final in khela ni zan khan Argentina chuan 2-1 in England an ne dan diklova family pension laten an pension payment order sarkar pakir tura sarkar mlanan emeka chief minister Pilal oma finance minister chuan Mizoram sarkar noya document diklo manga family pension lamek te chu ngani themna hunhon chung an mani du thu nge pakir turin ngen chief minister chuan family pension hi mi engemazatin diglo takin anla ni hriatani ti a then chuan tumreng wangin document lem mangin anla ni alan line mitam tak chuan an hriat lo wangin anola ani theiboka hetianga diglo tak sarkar sum lonral tirna hiti to pantumani ati abultan nan mani du thunge PPO pe kena hun thlathum chung an hongmeka document diglo dot be chana family pension laten an mani du thunge in ban san se hun hon chunga pekir te chu an sum lo lak to te an chu don nova an ngai dam don ati ngana thiam na hun aral huna task force ten pension na tu te zong hi kalchirin amuna anenik dona diglo taka pension la an mu chode chu anti top sakba ka shemna pek antum atibok finance department chon dan diglo family pension la ten an pension payment order sarkara pekir tur malangna bultana nimin khan Aizawl an bot saya chief minister hen heuni man puyani sarkar chon diglo taka family pension la tu te tan mani du thunge sarkara pekir na hun July ni khata tanga September ni samthum chung honga tuna hian Mizoram sarkar noya pension benefit dong tu hi singthum sang ko zakwa somnga polin oma hengzinga hian superannuation pension lamek singhi sang ni za samthum pakole family pension lamek mi sing kha sang kha samko polin oma pension sidang la tu centralized pension processing center kaltanga la mi sanga zer somni pakwa voluntary zanga somko pali VRS zani somre pakwa invalid somro pakole compulsory mi somli te an ani sarkar lai puin India khole tui kum samsari chin chunglam athlona damdo in an encall thein asiam Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJAY injelu dan chungchang nimin khan Vairang te community health center thoktu ten zira ABPMJAY noi hian kum khata cheng noi nga man thleng athlonin encall na adon theya Vairang te community health center thoktu doctor tele staff te chuan nithum chung hian center scheme digitalization of Ayushman Bharat healthcare scheme and zir hodonani Ayushman Bharat healthcare scheme no hiam Ayushman Bharat health account manga mi puiten 14 digit digital health ID siam dante digital health record manga damlo te chanchin chin si ani dan tur tele damlo te mai niro healthcare lama thok doctor le nurse te injelu na tur registration ti dan tur te zir ho ani ang kan correspondent report nga tha ang sarkar lai puin India khwale tui kumsum sari chin chunglamin athlona damdo ina in encall theina asiam Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJAY hi Mizorama mi singthum sangthum chuangin an hmang to a Mizoram chhunga sarkar damdo in le state pona Mizoram sarkar empanel damdo in zonga te athlona an in encall theina ania ABPMJAY hian max ahwam telvek awangin ABPMJAY card nei titan ashanpa in max a inzia alu angai lova ABPMJAY inziak lut tur hian sumsoi angai lovani ABPMJAY noi hian kum khata cheng noi ngam thleng athonin in encall na adon thei bok ani durini sangmoi Akashwani news wiring te mishing manga sum dona do turin Oasis India chuan Sai Rang Railway Station a human trafficking interception project nimin khanan ron honga simui VCP pulathleng lenan he project hi hongin ramlen joka thil thleng turangai Mizoram chu ngeya adona tur program honangai ta chu malana thatak ani rolin thil lungchhe thlak tak nia a hria thu asoi ani sarkar niamo company amo aniamo bun sang a hian I ramtan an hathok tin agani charity zong te pon ania tiang chuan tam tak anom thina ti tak tak na tel lowa agani aminga thil ti hi I sarkar a po aum thawani helai chu boini hian kanril ruwa lang lo sela I kadin peta sa di chuan thei to pin ti tak satin
i kan ram kan mam tan ding turin voinia po hian he pol po hi kan in som Oasis India Executive Director Pu Mangnol Lungdim Chuan Oasis India chu London akum somthum paret kalta den ani thule India rama kum somthum chung akal to thu soya atho ber chu mishing hmang sum dona dole hetiang tur tu de chan chole en colony a kaushan weme MHEP le khutlang mi puite tho puya asom ani YMA is a force that we would like to rely on. The Mechepol, Mihip, and the church. We can do away with the church in the northeast, especially in our Mizo society. And here in Mizoram, one thing that I find wonderful is there is unity. There is unity. There's police, YMA, the church, the civil society have the same concern. So I am very sure with your blessing and God willing, project will be successful. Even if it's not successful anywhere, in Mizoram it must be successful. Si Mui MHP President Pidal Dong Lene Point Hu Soin Mishing Hmanga Sum Dana Chungchang Su Sai Rang Real Chol Mun Anno Din Tir Khan An Ngai To Na Om Thule Eng Angin Nge Ma An Lak Ang Ti An Ngai To Ave Thin Thule Tu Na Malak Na Su An Thlop Thu A Soi Bok Ani Oasis India Tibul Tuma Hetiang Malak Na Inron Nei Hi Long Om Kan Titak Seta Sarkara Hian Ekan Police Te Sai Rang Police Te Hitlem Te An Nian Ron Da Bil Tuem Kashalem Lova Anin Dei Lo Ve Thei Khup Maya I Heng Anga Te Po Hian Rail Station Na Duty Tu Te Po Hian Sarkar Te Po Hian Police Ron Da Bil Seti Hi Kei Ma Ngai To Na Chuan I Atlana Ni Sai Rang Real Chol Muna Oasis Indian Human Trafficking Interception Project An Hon Hi Marsaka Pathumna Ni A Kamakya Railway Station na Dimapur Railway Station ate ano hong to a honen khomain Akashvani News Assistant Director Pugin Gangte Baka Sombi Miten Khatin Thuan Soibok ani Ministry of Parliamentary Affairs New Delhi in India Ram Puma Eglavia Model Residential School EMRS Omtetana National Youth Parliament Competition Board say voi khatna EMRS ngopa de Mizoram I Hotel Zone 1 pakhatna ani Youth Parliament hi Parliament Rorel dan kalphung chanchona ni inzela te tan mi pi rorel na democracy te ram rorel dan te khotang re bolna chiang zoka an rena tura duan ani Mizoram EMRS Society no hian functional school som pakhat awma zila sang ni zare somnga pani anom meka EMRS ngopa hin zila za thum le pathum anom mek ani Longta District Civil Supply Officer Pulian Chuma Chinza chuan Longta District Kalpona Kong Pui Hun Engama Chen Pingma Semi Pui Mo Shang Shang Harsana Omlo Ti Soi Akashvani Palaina Komna Hetui Soin Pulian Chuma Chinza chuan Fura Surwanga Mizoram Hundang Atanga Longta District in Chak Khailang Luna National Highway 02 Longta le Aizawl in Kar Chulunglai District Chung Bol Tele Tro Pui South Ate Hun Engama Chen Pin Nuwa Tual Thei Erong Bola Sabu Faya Longta District Harsana Theng Alomlo Ti Soya Bufai chu fur chung dai tur che kholani baka longtai FCI kudama che khosa atam to kati a erong bola gas po bolte dai kong ping atang rolin trip engom zat aron thengti soin harsanna omlo thu soi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga ponani a voin chonudan hi le chanve Chanchinthar hi ponne ani ang Sarkala pin hoya tel thar choti punatur National Mission on Edible Oils no Khozol District alo ne tu chen khachuan kum khatla telan her choka Khozol District DAO pilal lom zole chuam NMEO oil seeds scheme noya kum san somni panga somni pro chung khan Khozol District ni hoi Chanchinthar ni hoi hi zaw saria Chanchinthar ni thu soin ram hector somnga vela zawa ni hoi hian chinga DAO malak na in tel herna khol ngai to ni in khol hi munthum Khozol rabung le sel hoka te bunani a tel liter sang ni her chuani a za songkwa poko point poko afirani kan correspondent report ngai thang an malak na tele an tel 30 an muin lo nei tu tam zok le khwala ching ve ngai lo te pon an chin du thu an soya kumina hian tu na tel an thar ai tam zok hi an thar le nge ya be an be sei thu a soya ni hoi hi ni kumlama khan leile ta bu sengzo nuwa china ni a kumdanga thlai ching lova leile lo da o chin na muna hunrei lo te chungina thar chwa theya thale poisa sin ngai lova ni hoi chin hi lo nei tu ten zong chang tla kan ti a kumina po atam zokin bu sengzo a china an tum le a hemin bua seina atan hian lo nei tu te hne na bu thar rang chi chin ti ran ni tho soibok le sang pui Akashvani News Khozol Union Cabinet
Tukhom chuan cheng vebel chanoi khasing ni le zanga senator semicon 2.0 apom Union Information and Broadcasting Minister Aswini Vaishnaw Soidanin hemhalak na hiram chunga semiconductor rom man siam chu konga norkal tu poimo takne dona semicon 1.0 local pui to chu aya liana siama khovel semiconductor mepa India pholang tur khop ani thuwa soi ani FIFA World Cup sani sam pro semi final in khelani zan khan Argentina chon 2-1 in England anne in khel munam taka England chon in khel chonulam mini samnga panga Anthony Gordon mangin gol ma shoen thuna Argentina hian mini samret panga Enzo Fernandez mangin an suta hemino hian hun pebel mini samkwa pani na Lautaro Martinez chon changna gol thunani World Cup final hi patheni zandar chop pani le chanve khelani dona Spain ni Argentina te anin tum don ani Chanchinthar serti topna na tang pui Chief Minister Purul do Oman Mizoram Sarkar noe document diglom manga family pension lamek te chu anmani du thung e pikir turin ngen Mishing manga sum dona do turin Oasis India chon Sarang Railway Station Human Trafficking Interception Project Anron Hong Union Cabinet on Cheng Vaibel chen no ekhat sing hi le zanga senator semicon 2.0 pom FIFA World Cup sani san prok semi-final in khelani san khan Argentina chon 2-1 in England an ne chu te zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani